Kao što znate, pre par meseci smo predstavili inovativnu tehnologiju koja kombinuje energetsku efikasnost i ekologiju, odnosno uređaj vodonik generator, čijom ugradnjom na vaše vozilo ili mašinu prelazite veću razdaljinu puta sa istom količinom goriva i ujedno smanjujete emisiju štetnih izduvnih gasova. U poslednjih par meseci dali smo slobodu vlasniku vozila da sam u realnim uslovima vožnje proceni mogući benefit ugradnjom vodonik generatora. Prvo što je primećeno odmah nakon ugradnje uređaja na Mazdu 5 sa benzinskim agregatom od 1,8 litara je osetno povećanje snage motora, što je od strane proizvođača objašnjeno povećanjem iskorišćenosti goriva, odnosno dobijenom većom energijom iz goriva. Mazda se veoma malo vozila u gradskim uslovima vožnje u Beogradu, najčešće na veoma kratkim relacijama razdaljine 2 do 3 km i u tim uslovima nije primećen značajan rezultat uštede goriva, maksimum do 5%, što moramo priznati nije previše merodavno jer motor nije postigao radnu temperaturu i iz tog razloga ni proizvođači vozila ne daju podatke za potrošnju u takvim uslovima. Sasvim druga priča je kada je reč o vožnji na otvorenom. Vlasnik vozila je najčešće vozio na relaciji Beograd-Niš-Leskovac-Beograd. Dobijeni rezultati su odlični. Pri brzinama do 100 km na čas potrošnja Mazde nije bila veća od 7 litara na 100 km, a sa opterećenim vozilom i brzinom do 130 km na čas potrošnja nije prelazila 8 litara na 100 km. Možemo reći da je u ovim uslovima vožnje postignuta ušteda od oko 25% u odnosu na potrošnju bez vodonik generatora od 9 do 10 litara na 100 km. Zaključak nakon ovog testa može biti: ako vaše prevozno sredstvo često koristite za duže relacije i veću kilometražu u gradskim uslovima, svakako se isplati ugraditi vodonik generator, pogotovo kada vozilo koristite u komercijalne svrhe za prevoz putnika i robe, iako ste jedan od onih koji misle na životnu sredinu. U nekim narednim emisijama predstavit ćemo vam novu verziju vodonik generatora za velike motore, što će sigurno obradovati domaću privredu kada je reč o autobuskim i kamionskim prevoznicima, kao i građevinskim firmama. Želite da smanjite potrošnju goriva do 30% ili da povećate snagu motora? Možda želite da smanjite emisiju štetnih gasova ili da produžite vek trajanja motora? Šta god od ovoga da poželite dobit ćete sve u paketu sa vodonik generatorom. Napokon idealno rešenje za sve benzinske i dizel motore bez obzira na kubikažu.